Assalamualaikum, saya dari channel Zona Offside mengucapkan, selamat menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita semua diterima di sisinya, amin. Transfermarkt pemain PSM Makassar terbaru tanggal 10 Maret tahun 2023. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares berkebangsaan Portugal. Transfermarkt pemain asing PSM Makassar. Yuran Fernandes berkebangsaan Cape Verde. Transfermarkt 2023 sebesar 5,65 miliar. Willjum Pluim berkebangsaan Belanda sekaligus kapten tim PSM. Transfermarkt 2023 sebesar 5,21 miliar. Everton Nascimento berkebangsaan Portugal. Transfermarkt 2023 sebesar 3,91 miliar. Kenzo Nambu berkebangsaan Jepang. Transfermarkt 2023 sebesar 3,48 miliar. Transfermarkt pemain PSM Makassar. Muhammad Zaki Azraf berkebangsaan Indonesia. Transfermarkt 2023 sebesar 2,17 miliar. Reski Eka Pratama berkebangsaan Indonesia. Transfermarkt 2023 sebesar 3,04 miliar. Akbar Tanjung berkebangsaan Indonesia. Transfermarkt 2023 sebesar 3,04 miliar. Agung Manan berkebangsaan Indonesia. Transfermarkt 2023 sebesar 2,17 miliar. Rashid Bakri berkebangsaan Indonesia. Transfermarkt 2023 sebesar 2,61 miliar. Muhammad Arfan berkebangsaan Indonesia. Transfermarkt 2023 sebesar 3,91 miliar. Ananda Raihan berkebangsaan Indonesia. Transfermarkt 2023 sebesar 1,74 miliar. Ramadan Sananta berkebangsaan Indonesia. Transfermarkt 2023 sebesar 4,35 miliar. Yakob Sayuri berkebangsaan Indonesia. Transfermarkt 2023 sebesar 3,48 miliar. Yance Sayuri berkebangsaan Indonesia. Transfermarkt 2023 sebesar 3,91 miliar. Safruddin Tahar berkebangsaan Indonesia. Transfermarkt 2023 sebesar 2,61 miliar. Reza Arya Pratama berkebangsaan Indonesia. Transfermarkt 2023 sebesar 3,04 miliar. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.